Stop saying can you repeat. Prestanite da govorite da li možda ponoviš. Zašto? Ima i dva scenarija. Prvi, govorite sa non-native speakerom koji će pomisliti da nije dovoljno jasan, da pravi gramatičku grešku i slično i ponovit će to 3 puta brže. Native speaker će za nijansu ili 2 puta brže sve da ponovi. Ukratko rečeno, deo koji je nejasan bit će još nejasniji ili će jednostavno ostati nejasan. What else can you say? Can you elaborate on this? Can you give me example? Can you further explain this? Can you give me more details? I onda u većini slučajeva ljudi neće ponoviti istim vokabularom, istim rečima ono što su već rekli, nego će dodati, parafrazirati, upotrebiti neki primer. I onda će u većini slučajeva, pogotovo ako u pitanju vaša oblast, kako je ova vladate engleskim jezikom, biti jasnije ili možda 100% jasnije. A ako želite da dobijete odgovor na ovakve i na slične nedoumice, od sada tu je Business English AI Mentor, aplikacija koju možete odmah preuzeti na Linktree klikom na download. Možete vežbati pronunciation, grammar, vocabulary i dobiti odgovor na ovakva i slične pitanja.